Ja. Kartar Jezu, sinadur voma de vidar Jezu bihan vid diwan petra sonjes. Bah, sinet est déjà, hein. Ya, me an doar eneve, tout ar brut, tout an trouz o bar zarazet-enou. Ja, bah, ne ket de doar eneve. Ma ar garta zo ar benveg mat. Ja. Mais ar pez a gont ne ket ar garta pez a gont daoust a posub vo lakad d'alvezout e gurionne ar pez o pal ar garta da la varoude kas varog ar Jezu. An deze, vit Jezu brochal? Da la varoude ma lavar ar diom evit kadarnad karta Europa ore d'agenta kreegid a zifen plas ar galek da la varoude ben ar fin da virout de implij ar Jezu bihan e barz tout ar servijou publik d'ar mareze evel just ar pal neket tizet gret ar kontrol ar pez avez embanet ne ket gret d'ar mareze chachaman ar vandreiz evit difen ar Jezu bihan met evit difen ar galek. Ne ket memestra tamm ebet. Ja, ne ket man evoke chanchet ar vandreiz, ne chancho ket kalstra. Bah, keit an evoke chanchet ar vandreiz manket a zeandar, peus peseurt tu vo chanchet ar vandreiz, pe evit an avezout ar Jezu, da la roud avel just ar pep gwella vije la varoud an avezout ar rabrochal, ar Jezu bihan avez komzet var e barz ar broioù, setu, a ze vije diskoumet ar guden, men ma lavarer prese brochal da gadarnat karta Europa, met d'agenta e ranker implijout ar galek nemet ken e barz tout ar servijou publik, pa lavarer servijou publik ar gerse zo ledan kedan pegur e brochal sur a war tos d'un drederen de zon oberiantis avez gret dre servijou publik pe vijen a stad pe vijen a berstad a la roude servijou prevez o labourat evit ur pal publik da skouer an SNCF senet vel ur servij publik e brochal a radio an tele evel just daoust ar fin d'an ebeta a rezo din dan stad daoust a redevije de razetener kom nemet ken galek en tele pe nemet ken galek barz radio pe mon labourat der servij publik ur elener ur las diou yezek pe diwan pe diwan zo din an stad ive dre kontrat neuze bezor bern trao evel just ninkez kler tamm ebet pe ma lenner ar pez a zo skrivet e gurionen e l'er kem implij ar Jezu bihan zo ken en savadurioù publik a zo gret evit difen ar Jezu bihan. Da la reder, elle fait bien diesor, m'avait fait douget trick Setu. À les ennou. Met e brochal eve votel les ennou a gouden evez ket douget outo. Setu ar guden pegur un ideologie ez ave laket en arok, a pegur ne glot ket ar fedou gant an ideologie ez ne c'heller ket chanch ar fedou deus un devez degile. De klas ker ober tammatam, met nan, neus eve votet da genta vid an ideologie ez, a goude kude nouzo pegur a skouer kemerom skouer ar cheolek, ar broioù tramor, a rankout a rid skriva e kreolek, pe nous on ket, mais nous on galek, tant pis, nous avez gret des créolek, et vez pas aller dans dut, c'est un dis lavaro, pegur, c'est ar vandreiz o diazezet var un idéologie, quoi, zo idéologie, ur stad, ur bobl, un yezek hag un van. Ok, merci dit.